suratul Kahf lesmor no yewta en fi fammere fi ashabul Kahf fi ɓe Kahf. haray ngol suratugol wiyetengol Kahf sababu nuzuli maggol ngol fof maggol ko lande Quraysh Makka immi yehi kal yahudaɓe Madina in ha o neɗɗa min ɓittinimen o wiyeteɗo Muhammad o yimen ko annabajo. ɓe haalani ɓe kamɓe alyahuda wo yahe lanɗoɗo mo piiji tati so sifani ki onɗi gomɗinemo ande aray ko annabajo so wawa alli aray o fenay menen ko menen jogui gande ɗen. yahe yo sifano on fi ashabul Kahf sukaɓe Kahf ɓen yo sifano o andinan ko ɓe jeelo ko indi tuma ɓe yalti ko honno ɓe yaltiri ko on ɗum woni alhaali maɓɓe yo sifano on fi oɗo wiyeteɗo Zulkarnain yo sifano on fi oɗo wiyeteɗo Cheikh Khudar yo sifano on fi ashabul janna yimɓe jardin on ɗiɗo so sifani ke on ɗiɗo piiji nayyi ande aray ko annabajo gomɗinema ko on sumati noon kanko kamɓe Quraysh Makka ɓe arti Makka ɓe posani nelaɗo ɗiɗo question ji aya nelaɗo haalaniɓe ɗiɗo humpitiɓe ɗiɗo on say ɓe gomɗinayi on say noon nelaɗo falji seeɗa saabu ko ɓe maki on kullu ibnu adama hatta on ibnu adama kala faljay kadi faljere ɓe maki yahe aɗo janggo mi humpitay on ɗiɗo nayi kala ɓe ɗon ki wattude si Allah jaɓi on say Allah subhanahu wa ta'ala buloki wahayi balɗe 15 Jibril alayhi salatu wassalam jippinali wahayi ñandoɓe en no heewi Muhammad ala gayndi ɗum Muhammad ala gayndi ɗum on say noon Allah subhanahu wa ta'ala jippinoy ngol suratu Kahf wol ɗo ila ka ngol fuɗɗi ha ka ngol lanni ko ngol yowdirgol e ɗi qissaji nayyi e ɗe lande nayyi ko ɓe landi fi jabagol ɗe ɗo yanña ha ɓe ndar ɓe tawi way modi oɗo ko nelaɗo kono ɓe saliji gomɗindemo ka kundule maɓɓe. donc haray suratu Kahf ko jippingol fi jabagol landal wono woniri noon suratu ko ɗum woni e Yusuf. haray suratu Kahf ngol kadi ɓuuri buyi hino e maggol fi janngugol ngol e ñalande juma baraji hewɗi no e muɗum yaafuye bakkatu hewɗum hino e muɗum etagol jangga ngol e ñalande juma musidɓe julɓe addina nasiha dina kanko laaɓodiral kala ka hewtuɗen tawɗen baraji no naata mamo waɗi arsike no heeɓo mamo waɗi bakkatu hino fuutine ma hijabu hino waɗe no heeɓo saabu daɗugol ayɓe inchallah kala ka hewtuɗen haara en ɓanginayi haray no jeeya e ɓuure ngol ɗo janngol ngol e suratu Kahf janngugol ngol e juma no wona saabu bakkatuji ɗin yaafe muradu molnade. alhamdulillahi wiɗen corteji joyi no ka Qur'an tawɗi ko udditiraɗi alhamdulillahi ngol ɗo hino jeeya e majji kanji joyi. alhamdulillahi yettorne wodani Allah alladi wanzala jeppinɗo ala abdi e dow jeyaɗo makkon alkitaba nde ɗo deftere holam e jella waɗanade iwajan oñare wo hinde fewi yette ɓayiman ko nde ñiɓude liwdira fiyo nde waajore fiyo o waajo kanko Muhammad fiyo waajore nde basan lette arayɗe shadidan tiiɗuɗe fi wota ɗe hewti yimɓe ɓen milla ɗum iwrayɗe immorde ka makko kanko Allah o yubashira almuminina e fiyo weltingomniɓe alladina ɓe yamaluna solati gollaɓe golleli moƴƴi o andina ɓe annalan wonde no wodani ɓe ajanan hasanan joddi moƴƴiri labadi e kadi siɓe naati e ndin joddi ko aljanan ko fandagoy makitina ko ɓe ñiiɓoɓe fiye nder mayre abadan poma ɓe yaltata o yundira alladina e fiyo waajoro ɓe ɓe ala ɓe ittahadallahu Allah jogiti ka waladan ɓiɗɗo Allah jippininde e Qur'anare fiyo ne laaɗo hulɓin ɓen andina ɓe nele ɓe woli kamɓe kadi ko woletake Allah mara ɓiɗo malam alanaɓe mbi e ko ɓe woli kon min ilmin immorde gandal wala li abaihim na babiraɓe maɓɓe kadi mari gandal e ɗum ɓuringol konngol kabrat mawni jalɗi kalimatan konngol tahruju wongol yaltade min afahim ka nder kundule maɓɓe in yaquluna ɓe wowlali ɗon illa kadiban sona penale fala Allah kano gasa annon Muhammadu bakhirun a ɓittinayi nafsaka wonki makin ala atharim e dow batteji ɓe ko ɓen wolude ko ɓen fende ko ɓen sabotude illam yuminu si ɓe gomɗinali bi hadal hadis nde ɗo Qur'anare ko ɗum woni nde ɗo yewtere asafan ka sunu no gasa ɗum haray wata sunu Allah daali inna minen jaalnamen waɗima alal ardi kala kon kon ka hoore leydi ɗo zinatallah cuɗari mayri si aɗa faala darna étage ji wulure ka hoore leydi ɗo haray on étage ji ma isinji honno ɗum konsidira e junngo Allah wawa ko ƴettata fuller hum joɗɗina e hoore tabal iɗa andi ko fiyo tabal ngal laaɓe ka satata ɗum ɓeyda tiɗinde tabal ngal satata ha jooɗoɗa ka hoore tabal weeleɗa ɗon hara ñiiri ɓanna ka ƴetta kum fuller hum ɗon ñaama hunde kun nafata ɗon ko raɓɓiɗi kon sowona e tabal ngal laaɓe donc ako ni woni kala ko yangiɗen darniɗen e hoore ndi leydi Allah daali o waɗi kala kon kon ka hoore leydi ɗo cuɗari mayde fiyo ndi laaɓe e kadi linabiluhum fiyo min jarriboɓe
min daara ayim ko hombo e maɓɓe kamɓe tagore nde ahsana amalan ɓurata moƴƴinde golle e ko hombo ɓurata kaninde golle konko ɓeni adodirde ɓe darna e nder saare nden e nder aduna o min haɗaɓe darnugol kono wota ɓe duumo tun e darnugol aduna on ka tawata koko lancete ko zone réservé notisaka taw ɓe acca darnugol e leydi notisandi seeka laawi ndiyam waɗa pompe ji waɗa courant waɗa parque kawtoje ɗe garata fo muɗum itta wota ɓe duumo taɓe hilno taɓe wembo taɓe maapo e darnugol e ndiɗo leydi tun ɓe acca ndiɗa ko ɗum waɗi si Allah subahana taala daali waynano men la cailuna min waɗay ma alayha kala kon koye hoore ndi leydi saidan mbumbulayde jurusar huyundi fof muɗum ko muncindirte donc en toganaka darnugol ko aduna ɗo ɓa ala budda embere duuɓi ɗi wureten ɗin ko ɗo hoɗeten kono wota en weddito e darnugol kala haɗa ka nateten to musidɓe julɓe ɗo ko zone réservé to ko zone notice to ko zone habitation kala hara ndi leydi ɗon ndi arali eto ɗen ɗaɓɓen parcelle hum ton kala hara kala mo yaaduɗa e muɗum wiiɗa yo aw haray ko galle hum an kunni ko ɗo mi daaki haray no mérite par ce que ɗon haray a daaki ke furay ka iwata amma ka adna ɗo si tawi woni a darni ɗo honɗum e honɗum wi tun siɗa hollude goɗɗo wi tun a ko ɗo min woni fewno ɗo par ce que a yaha joni joni accama kañum yaha acca Allah no addude qissa fi ashabul kaf musidɓe julɓe ɓe ko yimɓe feƴƴuɓe ɓaawo annabi Isa alayhi salatu wassalam feƴƴi no arde e riwaya nokku goosi selli ɓe koɓe sukaɓe ko italien ɓe ni ɗum ko e nder leydi ka wiyete ɗon Rome ɗon no wiye Italie hannde ɓe ko gomɗinnoɓe diina fewnditi ka fewndo ɗon kamɓe mana diina ka annabi Isa acci kan woɓɓe goo kadi inni ko hakkunde annabi Moussa e annabi Isa woni ko ɓeeɗo feƴƴi wallahu ala wa alam donc ɓeeɗo ɓe heeɓi noon lanɗo e nder leydi maɓɓe wiyetende nder Rome keefeyo tawɗo golletirta Qur'an kanko ko noddata yimɓe ɓen ko yoɓe rewmo o jaɓata kadi o rewata Allah o accata woɓɓe goo kadi rewa Allah ɓeɗo noon ko ɓe sukaɓe no Qur'an haalirani en noon ko Qur'an déterminé kon ko ɓe jeeɗiɗo wiyama tato wiyama no wiyama jo Qur'an inni o anda total maɓɓe juste si wona seeɗaɓe Abdoullah ibn Abbas noon no présenti towni honndu o wimo jeeya ɓen seeɗaɓe o wi kanko enele koɓe jeeɗiɗo ɓeɗo ɓe hooli kamɓe ɓe fiɓe enele ko Allah subahana taala ɓe rewata lamɗon gerde e maɓɓe ala ko gerdal e maɓɓe ronki yoɓe gomɗin mo yoɓe gomɗinmo ɓe yedda Allah subahanahu wa taala o foodi ɓe wimo yaade voyage o yewti janngoɓe suɓo gotel e piiji ɗiɗi en raɓɓiɗino toon qissa o ko goo yo tawɓe selmi ɓe yalti e diina islam ɓe ari ɓe naati e diina makko kan e yewgol mum ɗiɗi o waraɓe ko gotel e ɗiɗo hannde kadi ɓe fottani enele ɓe wata natude e diina goo ɓe acca diina islam ɓe muɓe bagasi maɓɓe ɓe ɗaɓɓi jooɓa ɓe yalti bareru jokki ɓe nder ko ɓe yata kon ɓe feri ndu ɓe yiltindu ha ndu jaɓali yiltade enfin ndu inni ɓe heewi min kadi koko wonɗon dogude comme min dogude natugol e keeferan kaku e daɗugol o lanɗo keefero min kadi ko ɗum min dogude ko raɓɓiɗi comme ɓe yaade e mayru kayru bareru nde issa on e raɓɓindini en nodda e ka téléphone ji 68 60 53 09 maɗum 67 60 53 09 maɗum 63 60 53 09 maɗum 60 60 53 09 en nodda e ɗiɗo numéro ji mi ɓeyda e on yiya ñande embere ko Allah subahana taala famini lankumɗe muɗum kono ɗo en wata yanñude ko en udditay tun dambugal fi qissa on feƴƴen Allah daali ene ya Muhammad am hasibta kaasi ko anna sabal kaafi no yimɓe nde fammere ko fammere wiyete alkaaf warra qimi e ndu dareru ndu ɓe wondi kanu ɓe laatike min ayatina immorde mandeji amen ɗin ajaban koko hawni ɗum hawnaki meɗen haalande ma nani qissa on idi awal fitiyatu tuma nde sukaɓeɓen takkoyno soroy naati ilal kaafi ka fammere nden eɓe naati ɓe waalo ɗon ha so tawi woni weeti ɓe fawto seeɗa ha so tawi woni ɓe ɗanike ɓe gonti ɓe fuutike ɓe nanga laawgol ɓe kontina ɓe nangi laawol hiɓe yawde ha ka ɓe heɓa lanɗo ka Allah subahana taala rewete wo hara si Allah rewama ɗon on tigui waretake haɓɓetake heɓe yawde ha ka ɓe ka sifa on Allah jo laami ha ka ɓe wawata heɓde ka ɓe rewata Allah o ko gaaluɓe wi ɓay ɓe naati ka fammere ɓeni rabbana joomi amen min torkema atina hokkuma min ladun kay mode kama rahmatan yurmede bi mana newinan min voyage amen on arsika men heɓugol nokkure kamin wawata wonde men rew wawi ilana newinanamen min amrina immorde fiyake amen ɗe rachadan peewal directement natugol maɓɓe ka fammere ɓe inna ɓe waala ɓe fawto fa darabna men pi ala agamin e dow noppi maɓɓe ni alegoye men wallindi ɓe
fil kaf ka fammere toon sinina adadan duuɓi kontaɗi hiɓe waali nder toon suma basmam rettumen immintino yeɓelina alama fiyo men anndu ayyul hisbayne komboye feddeji ɗin ɗiɗi ɗas ko feddeji ɗiɗi won toon ko fedde wotere joni ko kamɓe divisa watta feddeji ɗiɗi ɓa ko woɓɓe landa woɓɓe jaabo lande toɓɓen woni fedde la jaabo toɓɓen fedde hen fiyo men anndu ko homboye maɓɓe so a ɓurata kontude ɓurata moftude ɓurata manditade ɓurata anndude lima labitu embere ko ɓe ñiiɓi kon ka fannore toon amadan e dumunne naano no menen naɗo so alay ka meɗen issanadema nani nabam issa maɓɓe on bil haqqi e gonga ko alda e hotto wowla ko alda e nani meɗen sifanadema issa gongajo haalanaɓe si tawi woni ko ɗum ɗo woni hadde ɓe gomɗina tawi woni ko kore e honno innete ɓe gomɗinayi e si tawi woni ko ɗum ɗon haade ɓe gomɗinayi innom no ɓen sukaɓe ɓe landi fi mum fittiyatno ko sukaɓe wallahi amanoɓe rabbin ɓe gomɗini joni maɓɓe ɓe yeddi lanɗo o wasirna men ɓeydani ɓe huudan peewal o rabatma men haɓɓe ala golloɓe e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen ide qamo tuman eɓe darino yeeso lanɗon face à face e ministre muɗum ɓen ɓay ɓe noddama ɓe lambitama kamɓe ko ɗum haade ɓe naata e diina makko kan fa qaalu ɓe minen nde ko jeeymen wona am rabbuna ko jeeymen rabbu samawati wal ard lanna dow amen rewata min duni ko hewta allah ilaha reweteɗa hay sa waray men lagad wulnare gomɗimen woli idan on tuma cheto tan konnguɗi fenade simi wi ko an jeeymen par ce que na an jeeymen hawlay qawmuna eno ɓeɗo ko yimɓe amen ɓen ko musidal amen meɗen jaaɓi ittakaduɓe jogitiki min dunillahi ko hewta allah alihata reweteɗi minen min waɗata ɗum ar seedeɓe fenay ko ɓeɗo rewde ko nakko duwa rewede lawla yatuna hanno ɓe adda alayhim e dow ɗi woni rewde bi sultanin dalil bayinin ɓanguɗo holluɗo wonde ɗi ko duwa ɗi rewede faman aslama awa ala foto toñude mimman iftara ha hetti on fen alallah liɓi e hoore allah kadiban penale kala noon wiiɗo allah jogo no woodi haray o feni o liɓi e hoore allah subahana taala wayri tasaltumuhum andite tuma nde woɗɗitino ɗon ɓe andite tuma nde e wayri tasaltumuhum andite tuma nde ɓe woɗɗitinoɓe ɓe mana sukaɓe ɓen woɗɗitino yimɓe maɓɓe ɓen ɓe pottitiɓe hehi wama yaabuduna e ko ɓe rewde kon ilallah sowna allah andite ɗum ko imanu janono ko takuwallah hawka musidal mum fof hawka leydi mum inna yeehi ha ka tawata gollitira e qur'an e sunna wo fa awuɓe takko ilal kaasi e nder nde fammere yanshur lakum e newinani on rabbukum jomon mi rahmati immordo yirmede makko nden wayri tasaltumuhum allah ino tuggude haala kan e ashabul kaf andite tuma nde woɗɗitino ɗon ɓe andite tuma nde pottitino ɗon ɓe ko sukaɓen allah no yetude wama yabuduna ko ɓen rewde kon ilallah sowna allah fa u takko yiɗon ilal kafi kafa mere yanshur lakum allah kadi newinani on o sakitani on rabbukum jomum mi rahmati immorde yirmede makko nden wa yuhayyi lakum o newinani on min amrikum immorde fiyake mon ɗe mirfa kana hawrondinol andite ɗum o tara chamsa ka ɓe waali ka nder fammere allah daali ayi ay nangen ida talaat singe ƴellitike bimana singe fuɗude bindi to zawar nge accira hen kafin fammede maɓɓe neddatale nini sengo ñaamo bimana nangen cikkotako e maɓɓe fiwata ɓe finu wa ida garabat singe mutude kadi tagasi ɗum nge accireɗe data chimal sengo nano toujours nge cikkotako e maɓɓe wom kamɓe si fajjatin ɗoni e nder yaajede e newede min immorde e fammere nde dal kan ɗo min ayatillahi ko immorde e ayaji allah ako o issa on ko landi ɗon fi ashabil kaf man yahdillahu kala umma allah fewni fowon mutadi ko on fewɗo waman yudlil kala umma allah majjini waman yudlil kala umma allah majjini falan tajida law heɓantama waliyan guiɗo mursidan fewno yo allah fewni en fewnana en durriyaji min ni sa tawi ɓe ɗon allah daali wata sabum a sikkayɓe ay gagan koɓe finuɓe kono yewom kamɓe ruguɗum koɓe ɗaniɓe kor bal koɓe mayɓe de sa waali ɗon wono ɓallibum allah daali meɗen waylitaɓe datal yamini sengo ñaama wa data chimali e ka sengo nano ɗennen ka tafsir hoore setto e hoore dabbude on koɓe waylitete hoore setto kala ɓe waylite hoore dabbude kala ɓe waylite fiwata leydi ñaamuɓe wa kalbum bariru maɓɓe ɗum kadi dogunondu jokkiɓe ɗum kadi base toon no fonti dira ay sogone mayron mbil o suudi ka fammere ka dambugal fammere ɗum kadi no waali focci koyɗe ɗen yeesoje ɗen wallini hunduko ɗon udditi guite ɗen a sikkay ɗum kadi no wuri ban ɗum kadi no maayi lawi talata ko raɓɓiɗi kon wallahi sa ƴellitike sa yaltiti alayhim e dow ɓe a hulay goy la wallayta a huccitay min hoɓe firaran ko a doguɗo walla mo liita wallahi a hebbinay min hoɓe maɓɓe ruban kulol saabu hino hawni wa kadalika ko wono ni ba'athnahum min imminiri ɓe liyatasaalu fiye ɓe landodir baynam hakkunde maɓɓe ɓay min findiniɓe non ñande goo ɓe immike min wurnitiɓe alegoy ɓaala ɓaylen wi oɓe wi min hoɓe maɓɓe kam labistum ene koyde tuma waali ɗon ɗo ko jeel waali ɗon ɗo gaalo ɓe inni labisna en waalike ɗo yawman ñallal
par ce que ko hella ka wallu ha ɓe naatiri joni noon woni ko ɗum woni hella alansara ɓenni bon ko ñallal ɓaɓe daari nangue ɓe tawi mo to yaali ɓe sikki ko hande ɓe aali ɓen aw baba yawmi ma ko feccere ñallal nani timmali ñallal ɗaalu woɓɓe goye maɓɓe wi toon ene rabbukum ko jomum alamo ɓuuri andude bi mala bistum embere ko ñiiɓuɗon ɗo joni tertoɗen yeddodiral ɗum en marana fore andugol ko jil waali ɗen ɗo joni ɓay en weelama faboatu nele ahadakum goɗɗo e moon mbi waraqikum wondude e ɗi mbuuɗi mum haadihi ɗiɗo ilal madinati o yaaka saare falyanjur yo ndaaru o tasko moƴƴa ayyuha kombo yeeyoɓe ñiiri ɓen aska ɓuuri laaɓude taman ñaamete falyatikum yo soodan on mbirisi ɗin ñaamete min immorde on ɓurɗo laaɓude ɗon o adda wala yatalattaf yo wattu yiili noon ndewi yo yeƴƴito wala shiranna bikum wo taɓe sow andude fimoɗon ɓaɗon andi en doguɓe ni ɓe ɗaɓɓutude en toon anda noon ɗum woni no duuɓi on lanɗo keefeero maayi no lanɗo julɗo laaminoke ɓissa maɓɓe hino winda waali hen wo taɓe sow fimo bikum fimoɗon ahadan hay e gooto sakko ɓe nangga innahum ande ɗo no kamɓe in yajharu aleykum so ɓe humpitike fimon tunka fammere ɗo ko piiji ɗiɗi yarjumukum ko goo ɓe rajimi on ɓe wari on aw yuidukum ma ɓe rutti on ɓe artiri on fi millatin e diina maɓɓe kam si tawile on naatiti e diina maɓɓe kam wellete walam tofoli hara on malatake edan on tuma abadan toma o aya o no holli en naforeji buy o aya no holli en ko adi kon caka kala julɗo ka o yaata yo yooɓo jawdi tawonu torotoɗo julɗo na torotoɗo ɓeɗo ɓe yaltiɓe wonde arsamde poste maɓɓe ko timmi par ce que ɓe innali nele goɗɗo yaaka saare o torano on ñametema o ɗaɓɓana on ñamete ko o soodana on yaadum e ɗi mbuuɗi mon ɗo holliɓe yooɓi mbuuɗi musidɓe julɓe wonen golloɓe kala ka yiyaɗen tawi ɗen jogui mbuuɗi ko waten feƴƴinirde haaji hoye men cewkoy koye ma labudda o hara en o naali torotoɓe en o naali yurminkinotoɓe ɗum ko goho ɗimmel ngel jaka no holli sa sooday ñamete soodu ñamete laaɓuɗo e junngo aadel laaɓuɗo angal ñamugol ñamete laaɓuɗo e junngo aadel laaɓuɗo ene wona saabu heɓugol ñabbeeli faway ɗima opération faway ɗima paralysugol faway ɗima ñawsugol waalo ka suudu suɓen ko ñaamen suɓen mo ñamanen janggen ɗo o ayen wonde ɗi naforeji ɗo fof wa kadalika ko anni asarna min ƴellitiri min humpitiniri alayhim e dow maɓɓe yimɓe ɓen ka saare li alamu fiyo ɓen anndu anna waadallah nde foɗore allah nde haqqon ko nde goonga ko foti kon o yimmintina yimɓe ɓen fiyo ɓe yino ɓeeɗo yimmintinirte ɓe annda wayi kala mayɗo kadi ka allah immintini ɓeeɗo ɗo ɓaawa duuɓi 309 o wawa immintinde on ɗon kadi o anna saata e wonde no dargal ngal law rayba fiha sikki o ala e maggal ili yatanasa'una ɓaaɓe ari ɓe yii ka ɓe waali ɗon allah daali andititoma nde ɓe poɗodirayno baynom hakkude maɓɓe amoron fifiyake maɓɓe ɗen sagali woɓɓe goye maɓɓe wi ibnu alayhi mahe e hoore maɓɓe buniyanan maadi maande mahe maadi e hoore maɓɓe ko wona maande ko anditiren yimɓe moƴƴuɓe fewɓe no maayi ɗo rabbum ko joom maɓɓe alam mbin ɓuuri andude fi maɓɓe woɓɓe go wi o na ɗum qala alladina wiɓe ngalabu fulɓe alamri min dow fiyake maɓɓe ɗen no jeeya e muɗum lamɗo laamiɗo on ɗon no jeeya e yewtuɓe nde feere ɗo ɓen ɗum inni lanattahidanna alayhim masjidan wallahi en maha juulirde e hoore maɓɓe ka juulen hari on sumati ka dina maɓɓe kamɓe har mayo goɗɗo surre ka nder juulirɗe ma ka takko juulirde ma juulirde darne ka berɗe hari ɗum harma ko fiigoye wota en dallinor ɗum ɗo innen a waynen kadi en waway surrude ka binde juulirde ma kala juulirde surrande hatta juulen ko fiyo en faamu ɗum donc e ɓa oɗa yeehi sodoygol ñiri ndin ko raɓɓiɗi kon issa on no juuti moƴƴa himo weeli kadi hara miɗo yiɗi yo noddu ka téléphone ji wawi humpodirde ko ɗum woni hande kadi e ɓay o yeehi tun ko raɓɓiɗi kon addi mbuɗɗin tawi ko mbuɗɗin ko mbuɗi janani mbuɗi 500 ma neeɓi ko laɓɓiɗi kon ɓe landodiri fi makko ha ɓe nanguimo ɓe jogitimo ɓe sattinanimo ha o déclari ɓa o déclari ɓe albi foti joni awa moodi jaka ko wonɗon dogude kon joni ko ɗum woni ga diina islam ko wonɗon ɗaɓɓutude kon ko ɗum woni ga joni minen meɗen yeetano fiimo on mahimme yiida e ɗimmoɓe maɗa ɓen min mawɓa on min adda ga on reway allah joni e hoore ɓuttu e hoore hoolare e hoore jam ɓe nangi laawol ngol groupe ngel iwtiri ɓaawo heɓe yahude ɓaaɓe ɓattike ko fammere o inni yoɓe habbo mo ɗon o naata o andina ɓe ka nder fammere ɓeyano arde kono finayo ɓe ɗenƴo wota ɓe sikku ko waregol woni ko ɓe ara so tawi woni ɓe fof ɓe yaltiti e hoore ɓeya ɓe ɗenƴineɓe ɗum no holla en julɗo ɗenƴintake o habbelal ngami yami prévena ɓe mi andina ɓe koye hoori hon ɗum wonɗen arde ɓe inni en ka tafsiru o yehi o hewti o tawi ɓeya tun ɓe waali ɓe maayi hande kadi mayde sobere nden furay ɓe ari ɓe tawi ko fureji woni ko waali on sumati noon ɓe mahi nde juulirde e hoore maɓɓe ɓissaji ɗin noon no juuti mi wi e mum nde mi lannali sa ɓoluna aray ɓe inna salasat ko tatu
rawi maɓɓe on kalbum ko barire maɓɓe no andi woɓɓe goo inni kadi ɓe ari ɓe tawi hayri uddi famnere nden ɓe ɓalka ɓe naata joni ɓe hottoto woni ɓenne ko tel won toon wa yaquluna ɓenne kamsatun ko jewsade sum jeega maɓɓe on kalbum ko barire maɓɓe ndu rajman bil ghaybi kaka hottagol ko wirni saabu ɓe aali wa yaquluna ɓenne sabatun ko jeeɗiɗo o saminum jeetata maɓɓe on kalbum ko barire maɓɓe ndu ngol wiwu ko raɓɓiɗi ko rabbi ko joomi an e alam rabbi ko joomi alam o ɓuuri andude ɓe iddatim compteur maɓɓe nden koɓe jeelo ma yalamuhum andaɓe koɓe jeelo juste illa kalil sowna seeɗaɓe Abdoulahi ibn Abbas wi en kanko mo jeeya e seeɗaɓe ɓen wonde koɓe jeeɗi ɗo Allah daali fala tamari fihim wota weñju noon fiiɓe ɓe mana ta yeddodiri e goɗɗo fiiɓe few illa mirano zahiran sowna yeddodirande feeñude ko waɗi ala humpitiɗo fii maɓɓe sowna jannguɗo Qur'an faami wala tastati fihim wota lando fiiɓe kadi minhum immorde maɓɓe kamɓe alyahuda ahadan hay goto anduɗo ala yeeso ni kadi koko wiiɗa a addanaɓe qissaji ɗi janggo a wattal si Allah jaaɓi Allah jippini o aya ko andingol nelaɗo warratake noon wala taqulanna wota wi few li shay'in wonande hunde inni min fa'ilum dalika mi huway ɗum ɗo wadan janggo tawi tum weetay niɓɓa tawi tum niɓɓay weeta si huwa wota wolu illa an yasha Allah so wona watta si Allah jaaɓi hara ella ala fihum kon a waɗay ko joni wolugol ko ronka wattude si Allah jaaɓi haray hana kono ɗon hino dikki seeɗa aray wattugol si Allah jaaɓi on ɗon e ko hunde yiɗande amma so tawi woni weetay si huwa wattugol inchallahu ɗum ɗon ko wajibi waɗu koɗo janto andita rabbaka ende joomum ida nasita sa yejjeti wagol wiya asano tañƴina yahdini rabbi nde joomi en fewna talan li agraba ko ɓuuri ɓattade min hada immorde ɗum ɗo rachadan peewal wala bitu ɓe ñiiri fi kafim ka nder fammere maɓɓe salasa miatin sinina duuɓi temeɗɗe tati ha duuɓi temeɗɗe tati ka shamsiyan wasdado ɓe ɓeydana tis an duuɓi jeenayyi woni temeɗɗe tati e jeenayyi nawa so woni temeɗɗe tati e jeenayyi mi mana enen ko duuɓi men ɗinde tawno ko amariyan limirte enen ko duuɓi temeɗɗe tati e jeenayyi kamɓe ko duuɓi temeɗɗe tati ko alyahuda en nasara ɓoli wi allahu ko Allah alamu ɓuri andude bima labitu e nder ko ɓe ñiiɓi ɗon kon law ko kanko Allah subahana taala woɗani andugol gaybu samati ko wirni konko kammuli wal ardu e ka leydi absir bi holluɓe ɗum ɗo wasmi inaninaɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni haqiqa malahum alamaɓe min duni ko hewta Allah min walini immurde e giɗo wala yushriku wata sirku wata kafudu fi hukmi e ñawde makko nden ahadan hay e goto wala yushriku kafida fi hukmi e ñawde makko nden ahadan hay e goto wattulu janggo ma o he ilayka konko wayna faade ma min kitabi rabbika immorde e deftere joomi maɗa nde laamu baddila ala do watti towli kalimati konnguɗi akko ɗin e hay e goto walan tajida a heɓanta kadi min duni ko hewta Allah multahadan takkorgal ka takketeɗa ɗe ɗum kadi ala a heɓata ɗum ɗon si ɗum feƴƴi wasbir muññin nafsaka wonki makin wonda ma alladina e ɓen yad'una wonɓe rewde rabbam joom maɓɓe bil ghadati bimbi wal ashiye kikiɗe muñño yondinoɗa wonda e ɓen ɗon yuriduna ɓen no faala wajjahu yeeso Allah ngo ɓen ko wela e Allah on ko faala Bilal bun Rabah en Ammar ibn Yasir en Suhaybu Rumi en ko ɓe woni ko faanda ɗon ya cheikh wala taadu wata yawtinde aynaka guite maɗa ɗen anhum diwaɗe ɓe fo wata fonto guite maɗen ha diwaɓe pottinaɗe yawtinaɓe naɓaɗe turidu tawa hiɗa faala zinatal hayati dunia ko wiyete kon cuɗari aduna bi mana ta diwnu guite maɗen ɓen ɗon naɓa guite maɗen ɓen ɓe men nemini jawle aduna Walid ibn al-Mughira en woni ko fanda Aba Jahl en Aba Lahab en wala to tewata ɗofta man awa falna kala mo min welsindini ngal bawɗirde mum nde a déclina fi jantagol andita fi amen ta ɗofta on Aba Jahl en woni ko fanda watta ba o jokki ha wawa ko welata makko wa kana laati amru fi hakke makko ɗen furutan ko welsindaɗe fimu ta ɗofta on wagol yo alhaqqu gon kam rabbi ko immorde ka joni mo faman sha kala ɗo fali min yo gomti faman sha kala ɗo fali furu yo yedi ɗum ko ba qissa on addano gasi hen inna menen adadna min marani lil zalimin wonande to ñoɓe naran yiite a hawta bihim huuɓiteɓe e suradi ko ha bollan magge on won yestaghisu si ɓe faabori e nder ton ndiyan ko ɓe yara yugatuɓe faabore bima e ndiyan kono wallahi na ɓuɓuɗan ko fatuɗan kalmuhli hiɗan wayi wona nebban hakke nebban huncuɗan si ɓe ɓanniɗan ka hunduko maɓɓe yargol yashwil wujuha ɗan ñorta yeeso ngon guri ngil e tewu ngon fof muɗum ñorta e fo ñoora e fof muɗum liɓita ka nder gubule bisa sharab moodi ɗum ɗo boni jaran ka wasa at ngeyite boni murtafakan hawrondinal ka inna alladina hande no ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi
innana minen laano be o min yeɓata ajira joddi man ahsana amalan kala moƴƴinɗo golle min bonnata joddi makko ndi ulayka ɓeeɗo lahum no wodani ɓe jannatu alini aljannaji ñiɓuɗi tajirino ila min tatim sengol e maɓɓe alan haaru canɗi yo hallawna ko ɓe cuɓirteɓe kadi ko ɓe ɓorneteɓe ko ɓe parirteɓe fiya nder to min a sawira immorde mulle ɗen wona bafata wona plaqué min daɓin ko immorde kanŋe wo yalbasuna ɓe ɓorno fiyaban finti huduran haakoji ko andingol en concol haakol ɗum hino labana julɗo min sundusin immorde ɗewluɗi gaara ko ɗum wiyete sundus wa istabrajin e tekkuɗi ko ɗum wiyete istabrak muttakina haray ɓe soɓɓindi fiyaka nder aljanna toon alal araiki e hoore danɗe maɓɓe heɓe daaridira heɓe nemino ni'ma sawabu modi moƴƴi juddi moƴƴi baraji wa hasunata moƴƴi oɗo aljanna o moƴƴi murtafaqan ko ɗum woni hawrondinal yo Allah wadde en hara ko jannatul firdaus woni hawrondinal meɗen torkema ya Allah si ɗum feƴƴi wadribu lahum waɗanɓe masalan misal rajulayni fi worɓe ɗiɗo jaalna min waɗani li ahadihima o goɗɗo e maɓɓe jannatayni jardin ji ɗiɗi min anabin immorde inabu wa hafafnahuma min howiri ɗi jardin ji ɗiɗi bi nahlin tamaroje Allah subhanahu wa taala fuɗini tarini jardin on ha hoɓiti hay gerto kum feƴƴata hogo gon tumbi mana ko jawdi nafere makko howa nder ton kon wa jaalna min waɗi kadi baynahuma hakkude ɗi jardin ji ɗiɗi kadi jar an guesa molanamba ɗum ɗon hino yoori ɓe mana no woni leydi no woni jordi tata ɗum ɗon ko remete to ko parawol hakkude on ko jordi ɗon kadi koko remete Allah hawtidiri ɗum ɗo fof huwi ko qissa mawɗo kadi woni ko natan ɗen ɗo ɓe inni en ka tafsir façon ji boyi eno ari ka tafsir ji ɗo kadi en adda tun qissa ɓurɗo raɓɓuɗude e mum mo tañƴini ɓen on hino ɓuuri jikkude no ɓuuri sellude e mum ko yimɓe ɗiɗo gollidaynoɓe oya ko julɗo oya ko keefeero yehi ɗon ha tawi julɗo on enele tawi wata naɓrude o keefeero ko raɓɓiɗi kon o wi ɓe sendu ɓe sendi goto kala e maɓɓe no guluuje 7 goto kala e maɓɓe heeɓi guluuje 4 e nder on guluuje 4 keefeero on ƴetti wulure soodi maccuɓe jombi jiwɓe ƴetti wulure soodi nayi e dammi ƴetti wulure soodi kanŋe e kaalise ƴetti wulure yoɓi finance ɗi jardin ji ɗiɗi rema ni guluuje 4 yahoy ɗon noon ha amma o toroto o julɗoɗa kanko awa o mari guluuje 4 makko on o tampi o soñji o woni torotoɗo ka hoore laawol o yehi o fottoyi ko ɗum woni ñande goo himo dari himo toro o deesidi o weeɓitata laawol ka o jaatoyijo makko rewata o ndaara so tawini on okkoraymo goɗɗum hannde ɓay o yiidi e makko o landimo mbarin ko anni ko minni kon no mbuuɗi ma ɗin waɗi o inni mbuuɗi an ɗin enele feƴƴiri ni oya inni wo min kadi mbuuɗi an ɗi mi ƴetti wulure mi soodi ɗum ɗo mi ƴetti wulure mi soodi ɗum ɗo mi ƴetti wulure mi soodi ɗum ɗo kanko julɗo o immi o yehi guluuje 4 makko on o ñaamaali kanko kadi o ƴetti wulure o wi Allah mbarin an soodi maccuɓe soodi jiwɓe ɓey nguuli boyi ko adna ga min kadi nde wulure ɗo soodanam maccuɓe soodanalan ɓeygol jombanalan ɓeygol maranalan ka aljanna weeti bimbi o itti wulure nden sadaka o hokkiri miskinaɓe nde a wulure kadi janngo jemma o immi o juuli o tori Allah subhanahu wa taala ɗimmo jan o soodi 4 e dammi nde wulure makko min kadi soodanan 4 e dammi accetanalan ka aljanna weeti bimbi o hokkitiri o 1000 francs ɗo on wulure ɗon kadi janngo kekiɗe o immi o juuli o tori Allah o ɗimmo jan itti wulure finance e remiɗi jardin ji min kadi waɗanan jardin ji ka aduna ka aljanna weeti bimbi o hokkitiri oya wulure o ɗimmo jan darni galleli yahe are soodi kanŋe kalse min kadi darnanan galleli ka aljanna o finance 4000 makko on fof ka jan aljanna oɗa kadi finance 4000 mum fof mum ka aduna o tampi o soñji o yehi ka laawol makko kadi ñande goo o weeɓiti findargol so on okkoraymo o ari woni ene ko anni o wi wo sifanom mi inni ko honno waɗɗa 4000 ma kan kadi o sifi mi ƴetti wulure mi jonni Allah yo waɗanan ɗum ɗo mi jonni wulure Allah yo waɗana ko raɓɓiɗi kon o sifi ha fof lanni oya inni ɗimmojo makko keefere o inni an ko a jofoojo an a mara hakkil armay ka nder jardin an
mi hollama min kon toon finance 4000 an o donc ko kamɓe ɗiɗo noon joni ɓe natoyi ka nder jardin kefeero man ɗon ɗi jardin ji omo yewtude o man to o bunga o an e hoore julɗo on o andina julɗo on ko julɗo on mara hakkil kanko mari hakkil Allah daali noon mo sifanade en taw ɗin jardin ji ɗiɗi fiyande na jardin o jardin dey ko jardin ji molanaɗe Allah daali wa kana lahu latanimo samarum dimɗe kanko jardin on fa qala wiyani li sahibihi ɗimmojo makko on en ndiwi Allah daali wa hafafnahuma min howiri ɗi jardin ji ɗiɗi ɓe dahlin tamara wa jannami waɗi bayno makko ne majji jar an rimuru ngesa kiltal jannata en ay ɗi jardin ji ɗiɗi atat hiɗi totta hiɗi jonna hiɗi rima ukola ha ñamete majji on walam tajulim ɗi toñata min e muɗum cheyn hay hunde leggal ngal no wowi rimirde noon ko noon ngal rimirta o fajjarnamin seki kadi hilalahuma hakkude majji naharan canɗi wa kana lo latanimo tamarum dimɗe fa qala wiyani li sahibi ɗimmojo makko on kanko kefere on o wiyani ɗimmojo makko o watay kanko yo hawiroyimo mantanomo ana aksaru min kamalan min komin ɓurma ɗawɗude jawle hande mi ɓurma jawle o azu nafaram komin ɓurma teddude min batti senduɗen ko senduɗen kon mi aali sonja e mum min ko avantage mi heeɓi mum ko a wonde e kata on wa dakhala jannatahu o naatide o yaka jardin makko o watay kanko zalimul nafsi ko toñuɗo hoore makko par ce que o mantori jawdi ndin o dewi tawi na ɗum o hanno wadde o waɗi kadi ko wakkilare makko hokkimo o joni taali Allah wonde ko Allah hokkimo ɓa o naatide o yaka nder jardin qala wi hey daari jawdi ma azunnu min mi sikka an tabida haadihi wonde ndi lay jawdi ɗo lamnay abadan aduna wama azunnu o yahin he accu waɗa hakkil darngal no wodi ɓe Allah daali inna la jailuna ma alayha sayidan jurusa o aya mo feƴƴuɗen nane min mi waɗay kala koni ka leydi min waɗay ɗum munciti ɗum o inni min wama azunnu satan sikka darngal qayimatan daroto sikka darngal ɗo woodi ɗum ko haala noon wala irudittu aw hay so tawi woni mi ruttama ila rabbi faade ka jooma hay so tawi ko gonga mayete asimi mayi mi howti ka Allah toujours awala ajidannan mi tawoyay toon kadi hayran ko ɓuuri moƴƴude min ha ɗi jardin ji ɗo mun kalaban waylitorgal min Allah no andi ko mbiya mi heeɓa komi heeɓo komi tedduɗo hay so tawi woni mayigol immite ko gonga hara mi tawoyay toon kadi ɓuuri ɗum ɗo qala lahu sahibu ɗimmojo makko julɗon wiyanimo wowatay kan kadi yo hawiruhu imo yewtude oya o jaabomo o en he ɗi konnguɗi maɗo ko konnguɗi keferan ka koni wota wol ɗum suɓi ko woola a kafarta e edday billadi yo allahji o halaka ka taguɗonma min turabi nin modde mbumbu laydi ɗum woni baba ma adama summa min to fati rette toɓɓere maniyu an ko ɗon tagaɗa summa sawwaka rette o fonnirma rajulan o waɗma gorko labaɗo he a duwaka wadde ɗum lakinna siko woni tun huwallahu o allahjo lakinna siko woni tun min huwallahu o allahjo rabbi min ko kanko jeylan min ɗo wala ushriku mi sirkantaɓi rabbi joni ahadan mi kafidata e makko hay e goto wona ɗi konnguɗi hanunoɗa wolde na ko waɗɗa hannoɗa waɗude walawla hanino id dakaltuma no natanoɗa janda ka jardin ma ɓulta wiya e yo machallahu ko Allah muuyi ko koddori e Allah ko Allah hokkilan ɗum la quwwata doole ala illa billahi sowonaka Allah ko ɗum hannoɗa wolde kono a wowlaɗum in tarani sa yiilan min hande ana ko min agalla min ka ɓurma fanɗude malan jawle o waladan e ɓiɓɓe min komi tampuɗo komi pauvre komi miskine tawi a yii ɗum ka haqqille ma hande so asano tan ina rabbi joomi an yu'tiyani nde okkoytala min kadi hayran ko ɓuuri moƴƴude min jannate kadi jardin ma on ɗo himo wawi kadi kanko wa yursila nde o wurtata alayha e hoore o jardin ma ɗo husbanan hindu nduluru mina sama oytandu ko asama fa tusbiha jardin on wonta sayida leydi jalagal laaɓundi ɓoyi tawa yatale kulle gilderga aw yusbiha ma wonta ma uha ndiyan jardin on gawran ɓeeɓu ɗum tawa hande kadi falan tastatia a wawata heɓanta feere lahu wonande ɗi jardin ji ma yeehe are hectare tawa a wawata talaban ƴogo nde yarna ɗum ɗo fof hande kadi yoora Allah ino wawi ɗum subu ko woola ƴe aynnayi ko ha ogane yewtude kanko julɗo on ko ɗum waɗi si julɗo yewtata ko woni wo ko ɓuuri kon o woolay tun Allah waɗira no o woliri noon madama koɓe jatigi gaynugol makko wolugol ɗum ko ɗon e ɗon wo heeta huuɓita ɓe samarihi dimɗe aljanna on dimɗe jardin makko on kanko kefeero on ko ɗon e ɗon hendu ari huuɓiti jardin on fas sunni mo few bonni mo elmini mo ni termine o iwa boowal fas ba o wontino hande kadi yo galligoy mo waylita ka fay juuɗe makko ɗen yeeɓa alama an faga e dow jawle ko finance
dépense fi ay nder o jardin waya tawi kanko kañum jardin on joni noon hawiyata no woni yanɗo woni munciɗo woni fukkiɗo ala urushi ha e hoore makko on wimana o suƴƴitori hoore makko nde ko ɗum woni halkike lanni waya ɓolimo inna noon ya laytani e jallo am lam ushriku bi rabbi hara bete mi sirkanano joomi an ahadan hay e goto walam takun lahu latanakimo hande kadi fiyatun fedde yansurunahu mono wallamo min dunillahi ko hina Allah wama kana o wonal kadi muntasiran ko wallitotoɗo hoore makko hunalika ko ɗon e ɗon alwalaya to faami jaka jeygolngol lillahi ko Allah waɗani alhaqqika gonga jaka goto jeeya goɗɗum huwa ko kanko Allah hayrum ɓuuri moƴƴude sawaban barjari kanko ɓuuri moƴƴude joddi wa hayrum kanko ɓuuri moƴƴude okuban battane ko ɗon o andi ɗum tawi woni gomɗinal trop tard donc anndingol en tawi hoolor jawle men e ɓiɓɓe men e laamu ko laami ɗen hoolor en rabbul ibad si ɗum feƴƴi wadribulam waɗaɓe masalal hayati ni a misal ɗan gurdan aduna ɓe annda na cowodeteɗan ni na mantorteɗan na ɓungirteɗan gurda annda ka mayi no wayno ndiyam anzalnahu min jippina ɗan min nessa mayi min itta ka sama fahtalafa bihi ndiyam ɗan ara gillodira e majjanna batul ardi puɗɗi leydi ndi ndiyam ɗan ara legoy awa leydi ndi hecciɗa ndi fuɗa fasbaha puɗɗi ɗin wonta hashiman ko ɗum woni soyɗuɗi yoruɗi tadruhu riyahu hendu ɗum wifa ɗum ruynanaɓe few ko ni woni misal aduna argol ndiyan ɗan jillodira e puɗi ɗin wiɗen ko jippagol manigol kon e debbo jillodira fuɗugol puɗi ɗin ko jibinegol bobon o janɗa o laaɓe o mawna yorugol puɗi ɗin ko nawyugol oɗo sukama oɗo jiwo hendu ndu ruyna ɗum ko maygol makko o naade ka kaburu o muncito o wonta leydi wa kana llahu ala latika ala kulli shay'in do kala hunde mo ko tadiran ko wawɗo almalu jawdi wal banuna e ɓiɓɓe worɓe no duwa ɗaɓɓede ko gooba no duwa ɗaɓɓede dey wona wasi ko yen jaasu e koyo en aamu koyo en feebol koyen tumbidir juuɗe jooɗoɗen ɗi ko duwaɗi ɗaɓɓede kono koyen andu no ɗaɓɓiɗen ɗi zinatul hayati duniya ko cuɗari gurdan aduna ni ko cuɗari gurdan aduna ni musidɓe julɓe ko andingol en jawdi ino labina goɗɗo ka aduna ɗo ɓiɓɓe worɓe no labina goɗɗo kadi ka aduna ɗo so wakkile ke o rewi Allah ɗi wona saabu kadi o laaɓe ka laara so rewiɗaɗi ɗi Allah o yettiri ɗi Allah ɗi wona kani nayi ɗimo ka laara kono ko aduna kan julɗo e kefeero jawdi dagindi e harmude mo heɓindi ka aduna ɗo ndi labinaymo kono wal baqiyatu salihat ko moƴƴi heddotoɗi ɗin ka Allah hayrun ko ɗin ɓuuri moƴƴude inda rabbika nokku ka joni ma sawaban baraji wa hayrun amalan ko ɗum kadi ɓuuri moƴƴude yela ko ɗum ɓuuri moƴƴude battane wa yawma nusayyiru ljibala ñande men ruynoyɗe pelle wa taral arda yey leydi min barisatan hara ko ndi feeñundi wimana hindi laaɓi pos ndi woni boowal terrain goto wa charnahum min muuɓitaɓe kamɓe tagore nden falam no gadiri min wirnata ko ɗum woni min accatamin e maɓɓe haden hay e goto ɓe fof ɓe tummodira wa uridu ɓe weeɓite ala rabbika ka jomma soffan hara koɓe saffeji Allah innaɓe eyo hiɗon holorno jawle aduna awa hande laqad ji'tumuna gomɗi on ari men kama halagnakum on ardi ka amen ɗo wano men tagirno on noon awwala marratin ka arande lawol on jibina on hippaki ko foni on wattaki slip on wattaki soksiol on wattaki sutiyewol on wattaki hay bagum awa hande kadi on ardi men ɗo honto jawdi komin hokkuno on kon ka aduna ndi wonno ɗon mantorde bal koni sa amtum on fenino wiɗon Allah naji alalakum wonde min waɗanali on mawɗiɗa ruttorgal min waɗanali on ahadindi maayo toon immita ɗon min waɗanali on fodore awa e hino en ɗo hande o wodi alkitabu talki ɗin adde walline fataral mujrimina yey bandiɓɓen mushfiqina haray ɓe huuli ani maape min ma fi saabu koɓe andi ko hino e nder talki ɗin ɓaɓe fayaɓe fayta koɓe waɗi nder toon waya ɓuluna ɓenna ya waylatana e jallo amen siɓe janggi talki ɗin ɓenna mali hadal kitabi kon ɗum heeɓi ɗi talki kañum la yo wadiru ɗi accali sahira tan ko ɓuuri fanɗude komin wowli e komin huwi wala kabira tan wona ko ɓuuri janɗude illa sa sona ɗi mofti fo ɗi tawni ɗo hay komin wolirno sana ko yaagal e denɗura yaagal e keynira yaagal fo muɗum ɗi watti ɗo komin wolirno sama kala fof Allah daali wallahi wa wajaduɓe tawa ma amilu ma kala hunde amilu koɓe golli soode sama kala boni moƴƴi ɗuuɗi fanɗi kene e gunɗo sana ko yaagal e ko hina ɓe tawa fof muɗum haaltoyan hino tawa ɗon musidɓe julɓe jaka on andi konnguɗi men ɗin fof en tawa yayno winda golle men ɗen fof watten yilide kala ko annduɗen en wata fillitade ka mbatu kala ko annduɗen en yiiɗayo andu en wowli ka mbatu ma en huwi ka mbatu jaka reno ɗen e ɗum feññinoyte ka mbatu ɓurgu janɗude woni
wala yazlimu rabbuka joomi ma toñata ahadan hay e goto wa ida qulna andu tumande men wiyanno lil malaikati malaika ɓe isjudu li adama sujjane adama fa sajadu ɓe sujji illa iblisa sowona iblisa kana o laati minal jinni jeeyaɗo e jinna fa fasaka o fatingini tas an amori rabbi e yamirore joomi makko nden o sali sujjude e onon noon o salike sujjande baba mo ani baba mo ha sike baba mo hafaratta keduna wi on joguitoto o wa durriyata wi durriya makko on awliya weldiɓe min duni accollam min wo hum ɓeeɗo lakkum wonande on addu won koɓe ayɓe mo modi a waray on mijitaki a waray on calculale mbi sali zalimina bonani toñoɓɓen badal an wattitigo ko wattiti Allah ƴetti iblisa ma chattum mi seedinano ɓe halqa samat tago kammuli ɗin mino dano ɓe mi waɗi ɓe seede kam mi tagata kammuli ɗin wal arde leydi min wala halqa an fasimi wona e tagugol hoore majji kanji tigi mi seedinano ɗi wa ma kuntu amin Allah mi wonali muttahida al mudillina komi jogitotoɗo majjuɓe ɓen aduda wallidirteɓe pes wayama yaqulu ñande kanko Allah daala o daaloytana du noon de suraka ya kafiɗi ɗiyan alladina ɗin sa amtum ɗi fenayno ɗon ka ɗum na rewon fadahum ɓe noddaɗi falam yastajibu lahum ɗi nototako ɓe o jaalna Allah daal men waɗa baynam hakkude maɓɓe mawɓe kan heedode waɗa almujrimuna nara bandiɓe ɓe yiya yiite ngen fa zannuɓe fellita annanno kamɓe mo waagi o ha ɓe yana e magge ɓe muta e magge walam yajidu an ha ɓe heɓata ko wuuri yiite ngen masrifan wontitorgol ka yiile yahedaɗe yiite ngen ɓitawon kasore ala hayre ka takke ala suudu ka naate ala luuro ko naate ala kaka nder yiite wala kad sarrafan agom ɗi men fensiti fi hada alqur'an e nder nde qur'anare linnasi wonande yimɓe ɓen min kulli masalin ala kala ko men acci ga immorde kala mi se hunde ala ko men acci kono wa kana al insanu neɗɗo o laatike aksara shay'in himo ɓuri ɗuɗude piiji ɗin fof kala ko taga yaltinagon kawre leydi ɗo himo ɓuri ɗum jadalal rondagol yeddodiral e sakkere hunduko wama mana annasa haɗali yimɓe ɓen sakaki yimɓe ɓen a yuminude ɓe gomɗinta ide ja'ahumul huda tuma nde pewal ngal ari ɓe yastahfiru ɓe tuuba ɓe rutto rabbam ɓe insino ka joom maɓɓe illa an ta'tiyam sona nde arata ɓe sunnatal awwalina laabi feƴƴunoɗi ɗin e hoore feƴƴunoɓe ɓen ɗum woni lette aw yatihumul adabu ma nde lette ɗen arata ɓe ɓobulan haray ɓe fewtodiri e maɓɓe ko ɗum tongi ɓe gomɗingol ñande ɗum ari a ko ɓe gomɗinta nafata wa ma nursilul mursalina min nelirali nelaɓe ɓe fiyo ɓe yenne ma fiyo ɓe raɗe ma fiyo ɓe piye min nelirali ɓe illa mubashirina sowona ko ɓe weltinoɓe wa mundirina ko ɓe hulɓinoɓe min ɗeltirali kala karamokoɓe jannoɓe ɓe karamokoɓe wajotoɓe ɓe si wona yoɓe ɓatta yoɓe ɗofte yoɓe to ane yoɓe jangge e junngo muɗum o yujadilu lladina kafaru wengiray ɓeɗo heferaɓe ɓe heferaɓe kamɓe ɓe wengiray bil batuli mere nde wo li yudhidu bihi l haqqa fiyoɓe mutinir ɗum ɗon gonga kan fiyoɓe ƴetta mere nden ɓe montira gonga kan ɓe yusina gonga kan ɓe majjina gonga kan ɓe wawa ɗum watta ka ɗum ɓe jogitike ayati ayaji anɗe woma ondiru e kala ko ɓe wajoraɓe jogitike ɗum ɗon husuwan jalnuru oman azulam ala foɗɗo toñede mimman dokkira hayti on wajoraɗo ɓe ayati rabbi ayaji joni makko ɗe farada anha o ɗurmiɗe wona so wejjitima gaddamata yadaw konko addiniri juuɗe makko ɗen inna minen jaalnamin waɗi ala qulubim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen akkinna tan hippode fiita ɓe faamu qur'an an yafqahu fi wata ɓe faamu qur'an wa fi adani min waɗi ka nder noppi maɓɓe waɓɗum pahu wayinta ɗom hay sa noddiɓe ilal huda faade pewal ngal wallahi falan yataduɓe fewata idan tuma abadan poma wa rabbuka al ghafur ko jommanu yafotoɗo rahma jo yurmede law yu'akhiduhum hara kanko Allah o nanguetirayno ɓe yimɓe bima kasabu sabu boneji ɗi ɓen faggitade ɗin la ajallahumul adaba ndara o addanayno ɓe lette ɗen kaduna ɗo o yakkinano ɓe lette ɗen kaduna ɗo ɗe wonata haala hara kono himo muññi kanko Allah balis ko woni lam no waɗani ɓe maw'idun fodore lan yejidu ɓe heɓata min duni ko wori nden fodore maw'ilan takkogal ha hara ɓe hewtata nden fodore wa tilkal qura ɗeɗo cey halakna men halkiɗe sabu hon ɗum lamma zalamu ko tuma nde ɓe toñuno ko andingol on onon lagene kadi son continue e toñe ɗen on tubali o halkay yo Allah on dandu wa jaalna o waɗi li mahalikin wonande halkugol ɓengol mawidan fodore fi dargol si ɓe tuubay ɓe rutto ɗoyi ɗum ko si ɓe julɓe ɗen natana ɗo kadi da janngugol qissa ko feƴƴi hakkude annabi Moussa alayhi salatu wassalam e cheikh Hudar annabi Moussa ɓe inni en ka tafsir o waaji nokku goo hakke ko waaji mum laba woɓɓen e Moussa est ce que wama e janngude hino ka moɗon toon annabi Moussa make la ala koye tafsir de yiɗen si selli wallahu alam si sellali awa kono noon ko tafsir lolluɗo kadi Allah inni awa Moussa mi hollete no woodi ko ɓurma janngugol muɓu ƴettu gondoli ma o halfin yimɓe maɗa ɓen annabi Haruna yo o jannu yo o waajo kene yo o jul yow
ha kamaji en ɗi fotti ɗon a taway ɗon aden jo amen mo min hokki gandal mono wiye Hudar anday on no ɓurma jangude o moɗu bagage makko on kanko e jangganakujo makko eno wiye Yusha ibn Nun ɓe yooɓi jooɓo maɓɓe on ɓe yeeɓe ɓe satten e laawol ngol ko raɓɓiɗi kom ɓe yaha ɓe yiide e makko o jannimo qissa on no juuti wallahi qissa on no juuti moƴƴa mi raɓɓiɗini o nodday ka numéro ji e 63 60 53 09 ma ɗum 60 60 53 09 ma ɗum siko selcom on waɗon 67 même numéro orange on 68 même numéro e si on faami donc kanko an Allah subahana taala waɗi oɗo qissa ka jannugol en piiji yogaji gogo andingol emo ɗaɓɓa e gandal o tampay o soñjoto o to anay kadi karama ko makko si tawi woni koye gandal ngal barko waɗi e maggal saabu annabi Moussa waɗi voyage ji ɓuyi sattedeji ɓuyi kono yaalka Qur'an ka o wulliti wonde ami tampi mi soñjiki amma e juri ɗaɓɓugol gandal ngal ɗo en yiyay nder ga joni kaw inni awa en heeɓi tampere soñja e nder ngol laawol me Qur'an diina islam ma ɗum kala hunde moƴƴere ko be yangane ko be financane ko be tampane so tawi koye bartuni ɗum ko goho ɗimmel ngal jaka sa janggay gandal ngal nafe ko ya yaw tawa karama ko ma helta koppi ma ɗille koyɗe makko o janni Allah no wawno nelande Cheikh Hudar o ara o janna annabi Moussa kono arayno barki waɗata e gandal ngal tati e andingol en adduwaka wi'ude wama ala ton ma ɓuri ma ala ton koto kala no way ko hakkundejo natanen issa on waɗi qala Moussa ante tuma annabi Moussa ma kannoli fataw suka makko on ɗum ko Yusha ibn Nun la abrahu mi fawtota ko mi accata miɗo yaha hatta abluga ha mi hewta e majjuma albaharayni ka majji ɗe ɗiɗi fotti ɗon ko ɗon o haalana o tawa karama ko makko jannowomo on aw amdiya ma mi yahugo bandu mum ni woɗɗuɗo ɓe nangi laawol ɓe yeeɓi falamma balaga tumande ɓe hewtino majjuma a baynima e hawtodiral maaje ɗen ɗiɗi ka maaje ɗen ɗiɗi fotti ɗon nasiya ɓe yejjiti hutawma linguel maɓɓe ngel hiɓe sa'u linguel yooɓi fi ko ɓe ñaama ɓe yejjiti ngel ɗon Allah noon no haalani annabi Moussa ko yejjiti linguel ngel wo ko ɗon haray aadem mo ɗaɓɓata on woni fattakada ngel kadi jogiti sabila laawol maggi on fil bahri ka baharu saraban no hawnuri ɓe wi o linguel ngel Allah subahana wa taala wurniti ngel watti wonki e maggel ma awa haysi ngel wurnitaka ngel polkiti ngel yani ka baharu awa ngel waɗi kiifol ngel yehi ha ngel lumboy gaɗa ka Cheikh Hudar jooɗi ɗon laawol kan ngel rewi ɗon fof ndiyan ɗam fendi woni gilasire bi mana woni hayre woni laawol fi annabi Moussa aru jokka batte linguel ngel ha o tawa ka linguel ngel waali ɗon o laƴƴi gite tun o tawi Cheikh Hudar no jooɗi takkoɗa falamma jawasa tuma nde ɓe lumbuno hakke ko ɓe soñji e laawol ngol qaala annabi Moussa ma kan li fataw suka makko on atina addan en no gadana soƴƴari men ndin soƴƴen lagad laqina eppa en hawri min safarina e ngol laawol men ɗo haada ngol ɗo nasaban tampere en hawri ɗo e tampere ko en hawrali ka tiha 40 sanatan yatihuna fil ardi ko en hawrali e ɗum ton qala wi arayta annabi Moussa a yi'ali idi a wayna tuma nde takkino ɗen tuma nde fowtino ɗen ila sahrati ka fetel fa inni min nasitul huuta mi yejjiti linguel ngel ɗon moti wama sani hu ndara yejjintina Allah ngel illa cheytan sowna cheytane an adukura hunde mi anditata fi maggil ɗum no holla en kala tampere kala sattende kala faljere ko heeɓi ko iblisa jonnitete wona Allah wattakada linguel ngel jogiti sabilahu laawol maggil on fil bahri ka baaru ajaban no hawnori musidɓe julɓe qala wi eyo Yushaw awa dalika ko ɗon tigi ka yejjutoɗen linguel ngel ko ɗon tigi ma kunna laatiɗe nabhihiɗen ɗaɓɓita yiltitoɗen fartaddaɓe yiltiti ala tarima e batte maɓɓe hiɓe arta ɗasa tan hiɓe gisso hiɓe yewta so wajadaɓe ari ha ɓe tawi abidan oɗo jiyaɗo min ibadina jiyaɗo jiyaɓe men mono wiye Cheikh Hudar wona o annabajo ko cheikhujo woɓɓe kadi wi ko annabajo ala kulli hal ko jeeyaɗo e ibnu adama jibinaɗo reedaɗo jibina no meɗen ni kono Allah subahana wa taala no hokkimo gandal ko kanko tigui Allah o ɓirriti atayna momin okki ɗum rahmatan yurmede min andina e morde ka amen o allamnawo meɗen janni o min ladunna e morde ka amen ga ilma gandal Allah o Moussa annabi Moussa ma kanimo huni laawol ko addimo ko fi oya jannumo oyni ene Cheikh Hudar hal attabiuka taw sa accay mi jokke alanto allimani fiya jannan mimma ullimta immorde konko jannaɗa rusudan pewal qala wi Moussa hiɗa ɗuuɗi landagol ay an do yetade makko ala lawade inna kan lam tasati a wawata mayya wondude saburan muñagol sabu ɗuɗugol ma landen annabi Moussa no landi moƴƴa kono julɗo ko yo lando fino faltora dina makko kan
kono noon kadi mi felama e lande ɗe wa kayfa tasbiru kono mo ñorta ala ma lam tuhit bihi e konko a humpitaki e fi muɗum huɓuran humpitagol konko a mara gandal mum ka lande Moussa maaki karamo koyen acce tumi jokka o so tajiduni si Allah jaaɓi a tawaylan inchallah si Allah jaaɓi sabiran komi muññiɗo ɗoftiɗoma wala asilaka mi yedatama amuran e fiyaki o cheikh Oudar inni o waɗanimo sarti so tawi ko yoɓe wondu o jannamo gaala wi awa sarti on fayni tabatani sa jokkilam fala tasalni wota landolan kalima goto ta landolan hay landawol gotol an shay'in hay pus kala ko yiɗa mi waɗi ko hawnuma wata a lando hatta uhdisa laka ha mi yewte ha mi fuɗɗanoma min e konko mi waɗi ɗon dikiran jantanagol ma nani o wi aw ɓe halde ɗum fam talaga ɓe yeehi e nder ko ɓe yahata kon hatta ida rakiba ɓe waɗɗoy fi safinati e laana haraka ha o fekki kal laana o bonni ka e hoore noon ɓen piloteur ɓe doginoɓe ɓe yoɓinali ɓe ɓenni ɓay ko cheikh Oudar ni oɗo kadi ko annabi Moussa ni ko yimɓe andaɓe ni ko yimɓe kelɗuɓe hoore ɓeni nanetake ɓe yoɓiniɓe ka laana e hoore ɗum kadi jomiraɓe ka laana ko aliyatima ho yiɗo taw koy ko ɗon wuuri bam maɓɓe ko accanɓe fof yanna ko ka laana ɓe lumbina ɗon heɓa ko ñaama ɓe lumbiyaɓe gayni e hoore ɓe yoɓinaka cheikh Oudar fekki ka laana he ƴaali annabi Moussa angal landago gala wi Oudar a haragata a fusika a laana e oustas nde tohriga fiyon yoolu fiyo yoolo ala yimɓe laana kan he ɗagar jiitagom ɗi on addi ɗo chey an hunde imuran hawnide kala wi yo alama ɓul mi haalano law innaka an lan tastati a wawatama yawdude a saburan muñagol kala wi mi yejjitino laato akhidni wota jogitorambi ma nasitu saabu komi yejjiti kon mi yejjutu mi landi wala tur hikini kono noon kadi mi torke matta ƴeeŋina alagoy wata fawan min amri immorde fiyake anne usuram sattindeji fantalagaɓe yaadi kadi hatta ida lagiya gulaman ha ɓe fotto e paykum fakatala o wari kum paykum kadi kala wi a gadalta nafsane ya wari wonki zakiyatan laaɓuki o waɗama wi'ama a nangi o a wari bi gayri nafsin ko alda wargol wonkigo e ustasi allah kadi jiita gomɗi adde chey an hunde nukuran añini nde ɓurane sunnayi no pondani ɗum ɗo wala o wi ɗon kadi kanko cheikh Oudar alama ɓullaka mi haalanalema Moussa innaka lam tastati a wawata ma yo wondude an sabran muñagol alanabi Moussa addi nganto kadi o fermi dambugal ngal kanko tigi o wi in sa'altuka si mi landitikema an shay'in fi hunde go'o baada ɓaawo ɗe lande ɗo ɗiɗi haray fala to saybini wata wondu en hande kadi balakta haray gomɗi a timmini a yettini min ladunni immorde en udura ngantode manara heeɓi preuve timmuɗo e hoore am cheikh Oudar wi o fantalaga ɓe nangi laawol ngol kadi ɓe yeehi e nder ko ɓe yahata kon tun hatta ida ataya ha ɓe aroy ahla qaryatin e yimɓe saare ɓe wiyen ko tafsiru saare nde no wiye Antakiya ko noon nde wiyete ɓay ɓe ari ɓe sali yimɓe ɓen sali ɓe wernude e saare nden istatama ɓe ɗaɓɓiri ñamete haala yimɓe saare nden fa abaw ɓen sali taw an yudayifuma haynde ɓe wernata ɓe taw sakko ɓe okkora ɓe ndiyam sakko ko waale sakko ko ñaame ɓe ndaari leyleggal ɓe waali ɓe ndaaraali ɓe tefali fi maɓɓe yimɓe saare nden e nder ko ɓe on ɗon kon fajadaɓe tawi fi ha nder ɗon jidaran jimbal maadi awalegoy yuridu hindi faala an yan ɗaddande yamata jimbal ngal segike fokkiti yande cheikh Oudar inni kanko e annabi Moussa yoɓe jiiɓu loope ɓe maha ɓe moƴƴintinongal jimbal annabi Moussa no weelano moni ko weela hino moni ko ɓeya jaɓal mo wernude fa kamahu ɓe inni e darnogol ngal jimbal ɓe darningal ha ɓe gayni ala annabi Moussa maki law chita haraɗa faalano min si komi wonnoma lattakatta a jogitotono alayhi e ko mahuɗangal jimbal kon ajiran jedde bi mana a yoɓinoyno ɓe par ce que ɓe jaɓali hen hay wernude ɗala cheikh Oudar inni preuve timmi hada firaku bayni wa baynika kono ɗon ko sendidirta hakkude an e ma so nabbi ko arayno mi humpite mbi ta'awili firo malam tastati kala ko a wawali kon alay dow mum sabran muñagol mi humpitete firo mum fof gotum en premier amma safina to amma lana kam mi fusika ko gonga o tasikko ko bonnire ñaami warde ɗandi komi waɗiri ɗum fa kanat lastike lana kanka latanike li masakina miskinaɓe ɗiɗo ko ɗon ɓe wuri miɗo andi yamaluna ɓe golla fil bahari ka baharu ɗon miɗo andi so arabtu min kadi mi faandi ana ibande mi aydun taka nde mi waɗata ayibe e makka fi honɗum wa kana laatike warahum ɓaawo maɓɓe si en wonde lumbirɗen malikul lanɗogo hino arde haaji makko no yani e haɓoygol heferaɓe e haɓoygoygol e laamu goo joni noon mbaaru no hakkude maɓɓe
himo haton jini laaɗe ko kono makko ngol lumbira ɓe yaaɓe tawoya ko ɗum woni lamɗo ɗimmoje makko on ɓe piira. joni noon o waɗi décret kala laana ko woni kon e leydi ndin tawi kaka ko moƴƴa ka mara ella yo ɓe yaltu jatta fof. joni noon si tawi woni kaɗo ko hesa ɓe jattayka ko ɗum naadilan e ɓurgol madriyewal goo e makka fiyo ɓe ar ɓe yiya e law ɓe terto ɓe feƴƴa on sumati miskinaɓe watta peccal moƴƴintingol no ɓuuri immagol ɗaɓɓal joni ko moƴƴinte yakudu ɓe jatta e kulla safinatin kala laana wasban e jattugol wona sodugol wona luɓagol ko jattugol. ko ɗum waɗi hani bonni laana kam moodi annabi Moussa maki enele jaako gonga comme sikki gon criminel yagal waɗɗa jaa ɗon ko yurmede wa ammal gulam amma pay kon kon mi wari kon fa kana laatiki abawahu jibinɓe mum ɓe mu'minani ko gomɗinɓe ɗiɗo fewɓe heɓe yiɗi pay kon kon ko bandi fa khashina meɗen hulino an yuridahuma nde pay kon ƴeŋataɓe rewnataɓe toko yanan e bewre waɗa ha ɓe bewa wa kufuran e keferan kaako ɓe perda ɓe hayra ɓe halko ɓaawo koɓe gomɗinɓe fewɓe moƴƴuɓe. ko ɗum waɗi ha mi wari kon fa aradna men faandi an yubdilahuma rabbuhuma nde joni maɓɓe watte tan taɓe ɓiɗɗo goo hayran ɓurɗo moƴƴude min hudi on ɗon zakatan moƴƴude e laaɓude wagaraba e ɓurɗo ɓattade ruhuman yurmede joni noon Allah subahana taala mi hoddirani ɓe ko ɓiɗɗo bajjo tum ɓe heɓata ɗiɗo ko on ɗon neeɓi ɗon ɓe heɓata goɗɗo goo oɗole kadi ko neeɓi ɗon ko saati ko naɓa ɓe yiite bonna ɓe dewal maɓɓe ngal donc ko ɗum waɗi mi décidi yo mi waro oɗo Allah subahana wa taala lontina ɓe ɓiɗɗo goo ɓurɗo moƴƴude. ko ɗum waɗi ha mi wari kum pay kum annabi Moussa moƴƴi tawi daari tawi ɗo kadi moodi ko gonga kum pay kum kanko noni wonone windama ko aaden hum yiite yon noon kankon tumbete kon yaaka yiite hara kon naɓorali nene makkum e baba makkum ɓen ko gomɗinɓe Allah subahana taala ɓeyni en ka tafsir wallahi ɓeyni en ka tafsir Allah lontinayi ɓe ɓiɗɗo on ɓiɗɗo ɓiɗɗo debbo Allah subahana taala lontinani ɓe ɓaawo kumpay ko ngorum ɗo halkama on ɓiɗɗo debbo oɗo annabajo wiyeteɗo annabi Ayyuba alayhi salatu wassalam oɗo wonno ko jombi kañum on jiwo ɓe jibini annabaɓe 90 tawi ko ɓuuri moƴƴude lontike ka ko ɗum waɗi ɓiɗɗo fo ɓiɗɗo gorko e debbo wi yo Allah subahana taala on wurnane barkina on yiiɗa ko ɓiɗɗo gorko kono hari on ɗon naɓay ɓe woni jaka yiite ɗo ko ɓiɗɗo debbo oɗo jiidi o jiidani ɓe taniraɓe 90 fo ɓe woni annabaɓe ko ni ardiri ka tafsir Ahmad bun Sawi wallahu ala wa alam. e kadi jaka andingol en ɓiɗɗo ma on kadi jaka sane almanedi yeɓɓidi fewni jaka o sabindina yayahu yiite wammal yida amma jimbal ngal mi moƴƴintini ngal fa kana ngal laatani ke lewulamayni yatimayni fay koye alyatima hoye ɗiɗo e bam makko e maayi hino iri jawdi makko e on ka lew jimbal ton kono jimbal ngal woni mande nden wonde ko ɗon jawle ɗe woni ko tuma ɓe mawni Allah e fero ka haqqille maɓɓe yoɓe yawɓe liɓa jimbal ngal ɓe asa ɓe hetta jawdi joni noon so tawi woni jimbal ala ɗon alano andora fil madinati ka saare wa kana laatike tataw ko sengo ley ndimmadi ɗon kanzul lahuma ngalu maɓɓe ngun ira wa kana laatinoke abuma ɓe maɓɓe salihan ko moƴƴunoɗo moƴƴa himo halfini ba Allah subahana taala jawdi ɓiɓɓe makko ɓen faraɗo rabbuka jomma kalile hino falande timminta hoolare nden an yabiluga ande ɓe yettota suddahuma sagatalankaku maɓɓe fo yastakrija ɓe yaɓe asoya ɓe irta ɓe yaltina kansahuma ngalu maɓɓe ngu rahmatan ɗo ko yurmede mi rabbika immoraka jomma sa yi mi waɗi ɗi piiji ɗo tati kala wama faaltu mi waɗiral ɗum an amuri e tippude e yamirore am ko Allah yamiril dalika ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo ta'wil woni filo malam tasti konko a wawata malam taste konko a wawata alayhi e dow mo sabran mo ñagol ha mi yewtama ɓe waynodiri ɗon tawi kanko annabi Moussa o heeɓi gandal nolanangal o hotidi e muɗum o wattide e gandal ko Allah jippinno kon e makko wonen janggoɓe wonen ɗaɓɓoɓe gandal musidɓe julɓe si ɗum feƴƴi hiɗen natama qissa o ɗo wiyeteɗo Dulqarnain inde makko nden ko Al-Iskandari no ɓe addiri ka tafsir o ɗo ko waɗi ko amo Allah subahana taala okki ko yimɓe nayo laami aduna Allah on fo julɓe ɗiɗo heferaɓe ɗiɗo oɗo Askandari hino jeeya e julɓe ɗiɗo laamiɓe ɓen aduna Allah on fo amma ta toɓɓen e nodde e ka numéro téléphone ji ko ɗon waweten humpitade saabu tan on hino faaɗi fi addugol fi muɗum fo komo Allah okkini jindugol leydi ndin côté à côté o yeehi ha ka kan leydi ndin hattiri ɗon ka furnangue ha ka ngi hattiri ɗon ka hirnangue o laami aduna Allah o fo muɗum o naadi nunɗal e dina e aduna Allah o fo muɗum ala daali wa yasalunaka ɓe landadema kadi toujours kamɓe Quraysh Makka ɓe landadema andel Qarnayn fi o wiyeteɗo Qarnayn ɓe inni en ko wiimo jon Qarnayni jon galaɗi ɗiɗi
ko sabu ko tawi kon yeyaka nangue fuɗata ɗon o yeyaka ngue mutata ɗon to ko aladuru to ko aladuru woɓɓe inni o ko wira Dulkarnain ko sabu ɓay Allah okkimo laamagol anna on fo woɓɓe inni o ko wira Dulkarnain par ce que ɗo ko jammore wiɗen ine ɗen ko al askandari wo hakke ko mari jawdi o faala jawdi ndin ɗuyto hakke ko tiiɗi pandi kanko Dulkarnain woɓɓe goo inni mo noon shirkoɓe womo lootike e talata jawdi o heɓata jawdi si o mara wo simo mari kadi jawdi makko ndi lanna o wi wa kanko hakke ko tawi o jawdi makko ɗo ɗuuɗi o tewoto pas na de wasi o shirkay woni wawa ko tewoto pas o looto e talata si tawi woni koɓe sirkata kon ɗen kundule maɓɓe ko wolata ɗum ko gonga fino jawdi ndin ɗuytoto na wasi o anni shirkugol de o shirkata ko aden Allah laaɓuɗo o yi o looti nde ñande e talata ɓeydugol iman makkon e tawhidi makkon andinamo ko shirku ɓeeɗa jokki Allah fuɗinani mo hannde kadi galaɗi ɗiɗi kange ari kange en ko yo hoccu ka leydi joni kange fuɗi e hoore makko ko yo tolu embere ko faala on faami ne donc wigol lootetake yasoe ma talata heɓata jawdi ko penade Dulkarnain kanko o lootino galaɗi kange fuɗi ko qissa makko onni wondude e raɓɓinɗinare molna ɗum e nodday ka numéro téléphone ji adden wawe yanñude wuri ɗo ɓoli sa atulu aleykum araymi jangganaw min fi makko dicran e jantagol inde makko moƴƴano laaɓi on inna menen makkanna lahu min newnanimo fil ardi ka leydi wataynahu min okkimo min kulli chain immodde kala hunde sababal laawol no wawata hewtirde e muɗum enen kadi Allah okku en sababu laawol no hendorten dendanangal moƴƴereji ɗi Allah okkor en sababu laawol no hendorten laamu ngol lagine ɗo ene hendorten almamiyagal ngal lagine ɗo ene hendorten jawle aduna ɗen ene hendorten aljanna o fatu ɓawo jokki sababal laawol hatta ida balaha ha ɓawo hewti magriba shamsi kam mutirde nangen kam mutata ɗon wajada o tawi nangen ko noon nafi o yawnaka mutata ɗon tigui tigui de alegoy ko yawno ha tawi hunde ala hakkude makko e kange mutata ɗon wajada o tawi nge tahrubu hinge muta fi aynin e loopal hamiyatin ɓalewal o wajada o tawi inda takko magge ɗoman yimɓe wulnami in ya Dulkarnain imma an to adiba ay ɓeɓe tawɗa ɗo ko ronkoɗaɓe ni ko luttandu halkanoɓe yimɓe miɗo tañƴini yimɓe annabi salihu ɓe ma yimɓe annabi nuhu goɗɗum en ala daali imma an to adiba ɓe ko imma lettaɓe siɗa faala wa imma an tattahida amma jogitoɗa fi yimɓe maɓɓe husnan joddi yoɓinaɓe duuti yoɓinaɓe alamani ko ɓuura mawo qaala wi yoɓinta goto maɓɓe ko wiyete jawdi miɗo mari amma man zalama amma kala toñuɗo e maɓɓe mana kala sariɗo natude ka diina islamu an fa sawfa nu'adhibu aray min lettamo tumma min waramo alegoy tumma yuraddu refti o rutte ila rabbi faade ka joni makko la hara fa yu'adhibu Allah lettito yomo toon adaba lette nokkuran anñiniɗe wa amma man amana amma on jaɓɗo gonɗiɗo naata ka diina wa amila salih no golla golle moƴƴe falam no waɗanmo jasa an joddi alhusna moƴƴiri labandi o sana qulu law arayma wi anamo min amrina immodde fiyaki amen no yusura newende min huwodira tuma to ba sababan refti o jokki laawol goo kadi hatta ida balaha haaɓa o hewtoyi matria shamsi ka nangen fuɗata ɗon wajada ha o tawi ngen kadi tattulu o hinge ƴellito ala ɗo min e dow yimɓe lamnaji Allah ɓe tata min waɗanaɓe min duniya ko wori nangen sitran heedode so nge fuɗi nokku alaka ɓe sora ko kange nde cikkoto e maɓɓe ɗon ha nge ɓanto kadalika ko wanni wa gada hatma gonɗi min huɓiti mbimala dahi kon ko e makko hubran humpitagol humputugol ma ya Muhammad fiya humputuɓe ya an kadi tumma atba sababa refti o jotti laawol goo hatta ida balaga ha ɓawa hewtoy bayna saddayn hakkude pelle ɗen ɗiɗi asaddayn ɗe pelle ɗiɗi fandaɗe ɗo ko pelle ɗiɗi huɓutude astan o andi pelle ɗiɗi hino huwi aduna on kelet ha tombiti donc o yehi kaɗe ɗiɗi ɗo ɗe pelle ɗo ɗiɗi kadi fotti ɗon wajaɗa o tawi min dunihima ko woori pelle ɗen ɗiɗi taw adi o hewtude ɗe o tawi ɗon ɗowman yimɓe ɓen ɗon layaka aduna ɓe ɓata ɗownade ɓe famata ɗowlam konngol ɓeɗo fof ko façon ji ibnu adama nigol ko fandaɓe famata konngol nasi ɓe wata haala ko woni e haala ɓe nanata koye askandari haalata askandari kadi nanata ko ɓe wolata ɗi mana kala ko haala janana hoɓɓe goo ene ka tafsir wonowo ko haala furay woni ɓe wawata ɓe waya bobo ko ɓe eɓɓoɓe ko kamɓe on tunnantodirta waalo ɓe inni ya Dulkarnain ɓe adresi e makko kayo Dulkarnain inna Ya'juuja wa Ma'juuj andi kamɓe ka sera aduna ɓe woni ko ɗen pelle ɗon ɗiɗi woni ko heedi hakkunde men e Dulkarnain no ɓaawo toon no gasaɗo ɓaawo toon kadi ko aduna go en anda wallahu ala walam tagore Allah nde hino ɗuuɗi ala kulli haal pelle ɗen ɗiɗi hino hoyi huttiti en kelete ene ɗen ka nder aduna ga Ya'juuja e Ma'juuja no ɓaawo toon ko ndiyam ko pete ko leydi sifa ndiɗo ko aduna mi anda min Abdoullahi Kala inna Ya'juuja wa Ma'juuja
anno ɗi konil ɗiɗi ɗi kadi ko façon ibnu adama ni ko ibnu adama kadi on ɗi konil ɗiɗi kono ɗiɗo en nanda e maɓɓe en yaada wona en systéme goto wona en comportement goto ko heetere ɓe kadi mufsiduna ɓeɗo ɓe bonnay fil ardi ka leydi ɓe bonnude men simi remi luuro noon no kaɗen pelle ɗiɗi fotti ɗon Yaajuuja e Maajuuja rewaye noon ka luuro ɗon ara ñaama kala ko ɓe yarini lilta ñaama kala lince ko ɓeya wuppi ñaama kala mummunteji ko ɓeyani e ko nande noon ɓe lori ɓe moƴƴa noon Cheikh Oudar Yaajuuj Dulkarnain hewti feendo ɗon ɓe wulliti e makko adresi e makko ɗum madama ko lanɗo laamiɗo aduna par ce que ko wiyete lanɗo ko nafoo lanɗo na lorrowo na jattowo na piyowo na ɗum woni lanɗo araya laamaki sa laamike ko ya nafu laamateri ma ndin fof yaa e ɗowdi ma votanɗoma emo votanama yiɗuɗoma emo yiɗama ko ɗum wiyete lanɗo awa ɓe inni inna Yaajuuja wa Maajuuja anno Yaajuuja e Maajuuja mufsiduna ɓe bonude fil ardi ka leydi moƴƴa fal naju alulaka taw se acca men waɗane harjan joddi min yoɓe ala an taji ala baynana nde waɗata hakkude amen o bayna maɓɓe saddan heedode ɓe ala on tooñi ma makkanni fihi rabbi ko jomiyam okkilan kon e jawle aduna hayrum ko ɗum ɓuuri moƴƴude ko yoɓotonmi falƴitaka joddi mo fa inuni min wallirelan tumbi ɓuwati doole moɗon ɗe aji almi waɗa baynakum hakkude mo bayna maɓɓe radde man heedode haɗa ɓe wata on tawde ga ha ñande Allah subahana taala hoddiri ko andi ngol en sa ɓuuri goɗɗo sa laamike goɗɗo wota accu o koso kosono ɗon haramo mari gonga taw ko yo yeene si gollanama ko yo yeene si ñawa jonnitamo gonga ara a tooñi o wi watuni addanaylan subar alhadiji kunte janɗe ɓe jindi aduna ɓe addi kunte janɗe ɓe paaki hakkude pelle ɗen ɗiɗi hatta ida sawa haaɓa fof to ndiri ɓe mana gayka ka pelle ɗen ɗiɗi fotti ɗon paakama ha fippi e pelle ɗen nette towi ha fotodiri e pelle ɗen bayna saɗa fayni hakkude pelle ɗen kaala wi fof ko wutte ko yamiriɓe ɓe wifi hukki yite muɗum wifa ha janɗe ɗen hunki hatta jaalawo hatta ida jaalaw haaɓa o watti ɗum naran yite mbimana janɗe ɗen hunki wonti bollan yite woni diidere yite joni kaala wi toni addanelan noon ko wiyete ofre ko mi yoppa alayhi e hoore mum ɓetteran ko wiyete kon sila adda yoppa e hoore mum janɗe ɗen hande kadi kolodiri jogodiri e fello ngon tawi joni a wiide a ƴaway ɗe pelle to hino ɓuuri wiide a ƴaway ka wonno ɗon luuro ka wonno ɗon gayka ɗon to wi ɓuriɗa ma sa wiide a say tufa to feƴƴa no ɓuuri ne wonadema wiide a say tufa ɗum mana woni heedode complètement enen wontirɗen ga Yaajuuja e Maajuuja wontiri ɓawto ɗum ɗo Dulkarnaini saabu ko laami kon aduna Allah on fof madama ko o julɗo nunɗuɗo fewuɗo madama ko bon président de la république wona ɓe o laami ɓen fewde mum tun woni naɓude nafoore nden hay enen fewdo ɗo hande hiɗen naɓude nafoore développement golle ko kanko Dulkarnaini o golli kon kawre leydi ɗo saabu harayno Yaajuuja e Maajuuja no natude lorra e enen kadi gaani kono saabu ko tawi kon o laaminoke ko lanɗo ɓenduɗo kelɗuɗo fonnuɗo tagore nden laamateri makko ni fof ay hani ɗen naftorde laamu makko on ha ñande dargal dari seedi e lamɓe tata kadi kala wiyay Allah halkiti ɗum ha ñande o folli ara leydi ndin naɓay tallal lakke ko o laamino kon e tan ko o laami kon ha ñande dargal dari musidɓe julɓe faamen Qur'an ɓe nandangal peeji ɗi no ndewga kanko Dulkarnaini winni famasta'u ɓe wawata eskamɓe Yaajuuja e Maajuuja an yazharude ɓe tufata ɗum ɗo ma nde ɓe ƴawata ɗum ɗo ɓe cikkoɓe taw ɓaawo ga nani taw hulo an yazharude ɓe ƴawrata ɗo hande kadi ɓe wawata wa mastata'u ɓe wawata kadi lahu wonande ko waɗɗen ɗo naɓuban tufugol yawta tawta ara qala wi haada ɗum ɗo rahmatun ko yurmede min rabbi immorde ka joomi an fa ida jaa si aro ino waadu rabbi o fodore joomi an ka Allah hoddiri ɗon ɓe naata ɓe tawa en ka nder aduna ga jaalaw Allah waɗo e koko waɗɗen ɗo dakka a munci ɗum ɗiggi ɓe rewa ɗon ɓe naata par ce que wa kana laati ko waadu rabbi fodore joomi hande haɓɓan ko nde gonga amma qissa Yaajuuja e Maajuuja ɗum ɗo mi wawata eɓɓude men minande en ka qissa meɗen ɗo ka darsu meɗen ɗo saabu hino juuti qissa Yaajuuja e Maajuuja hino juuti muradu mol nanu en nodday ka numéro ji 68 60 53 09 siko selkon waɗon 67 intercell 63 sotel gi 60 on nodday ɗon wawi humtodirde mais aray kadi on yahay ka oɗo wiyeteɗo Cheikh Mouhamadou Julde Diallo Bañang mo waɗi place e Madina route Niger ka
centre madame Bari premier étage boutique numéro 9 ka place makko ɗon ko ɗon kadi tawoy toon o janggi meɗen ko ɗon wawa toon yawde ƴetton hendo ɗon e junngo makko ko kanko woni ko financani en fi o jangguinɗo waɗu du'ano ɗon mo weltano ɗon mo mouradu molanadu kala faalaɗo heɓude kasetiji ɗin ma seediji muɗum ɗin ma mémoire ji muɗum ɗen haray ko yo yawka makko ɗon mi jonna on numéro téléphone makko Allah daari wa taraknami acci ɓaɗon yoga e maɓɓe yawmayde nden ñande yamuju hino jillodira min accoya yoga e maɓɓe nden ñande yamuju hino jillodira fi baɗin yoga ɗum manaji yajuja e majuja enen tagore ɓe tawoyta nder gaɓen hono sika wutte fi suuri ka nder Allah doro fa jamana min moɓidirwaɓe fof jamman hattirde e moɓidirgol waradma min weeɓitoya jahannama yiita jahannama yawmayde nden ñande lil kafirina wonde heferaɓe ardan hattirde e weeɓitugol alladina ɓen kanat laatinoɓe ayinum guite maɓɓe nen firotani hinno e nder suddodi fiyugol gonga kan an dicri fiyugol nguwaji on ko ɗum woni nde qur'anare an kamɓe guite maɓɓe ɗen hino suddodi fiyugol qur'an no sudda buuma ɓe yiyata wa kano ɓe laati la statiuna ɓe taganaka yiwɗe ɓe taganaka kadi sam an nanugol gonga kan ɓen ko ɓen wiyete heferaɓe ɓen Allah dari afa hasiba alladina e sikku ɓe kafaru yedduɓe an yettakidunde ɓe jogita to ibadi jiyaɓe an ɓen min duni ko wurilan min awliya weddiɓe ɓe sikku ɗum marsata inna minen adadna men marani jahannama yita jahannama lil kafirina wonande heferaɓe nusulan werde jipporgal o wi hal nu nabbikum taw son acca men humpiton bil aksarina perduɓe ɓen amalan golle alladina ko ɓen dolla majjinɓe perdini bonni sa'ayum golle maɓɓe ɗen fil hayati duniya ka gurna aduna ga ɓe juuli buy ɓe hoori buy ɓe etti zakka buy kono ɓe feni ɓe wujji ɓe kansi ɓe jatti ɓe shirki golle maɓɓe ɗen boni bon ɓeɗo yahata bona ɓe sikka annamno kamɓe yuhsinuna hiɓe moƴƴini sun an golle kono ɓe gonnino fof ulaika alladina ko ɓen on ɓen kafaru yedduɓe ɓe ayati rabbi mi ayaji joni maɓɓe ɗen ɓe yeddi kadi wa liqa'ihi e hawrugol e Allah fabitata boni amalum golleli maɓɓe ɗin fala nuqimu lahum ɓeeɗo komin ñiiɓinanoytaɓe on komin ɓannanoytaɓe on yawmal qiyamati ñande dargal wasnan sikeli peesir ɗum teddima teddali ɓeɗo andantaki on sikeli ko peese ala ko peese fo boni yo Allah dandu en dalika ko ɗum ɗo jasa umum jeddi maɓɓe nden jahannam ko yite jahannam bima kafaru saabu koɓe yeddi kon wattahadu ɓe jogiti ayati ayaji anɗe waɗa suli ene laaɓe anɓe husuwan jalnuri inna alladina hande no ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi kanat lam latani koɓe jannatul firdawsi on ko oɗo aljanna ɓuuri janɗude ɓuuri mawnude ɓuuri towde e dendanalngal aljannaji ɗin ko wayso nelaɗo maki wa ida sa'altumullahu aljanna fas'aluhu alfirdaws on toroto Allah aljanna toremo firdaws yo Allah hokkoren aljannatul firdaws gomɗinɓe golli golleli moƴƴi ɓen latani koɓe aljanna firdaws nusulan ji porgal haalbina koɓe luttoɓe fiya nder ton laado wona ɓe ɗaɓɓata an ha ko wori aljanna hiwalanta ko kasi ɓe naati tan ɓe ɗaɓɓatano ko kaye ɓuuri ɗon par ce que ɗon fo no neeɓi no newi ɗon ɓuluyu law kana al baharu hara o baharu watteteno fof makko law kana al baharu hara laatino o law kana al baharu hara o baharu mi dadan o waɗete noon daha ko windireli kalimatu rabbi fi konnguɗi ko joomi an wolata kon ñande dargal ka ñawore ɗum ɗo fof muɗum o baharu fof o middete ndaha muɗum kan ƴettete étlyse windide konnguɗi Allah ɗi la nafidal baharu wallahi baharu on lannayno ɓeeɓa tawa ala ka midde winde qabla an tan fada kalimatu rabbi ko adi konnguɗi joomi an ɗi lannude ka dargal walaw ci'ina hay so tawi woni en addi